Kastala ti biyag. Ada katawa, ada leksyon, ada istorya ti biyag. Kay, subwam matan aday ta anak mo. Agure ata napudot pa day ti digaw. Paray! Paray day! Di kumparik day jay Hey! Nangag mo lang ngay ayaban na ka. Rumar ka matan adagos. Inakladamagan no niya ti kasapulan na. Amang ano, bumulod iti martilyaw. Ay, agsubli ka adagos Ah. Tapakanam ti anak mo. Apay, paray. Umay ka na! Sa dinaw? Agiinom tayo di balay. Apay. Asino ti agburday? Masapul ay nga da birthday tapno agpainumak. Kasta ikaw na. Umayak, paray. Iso nga umay kan, tapag titinulungan tayo apartsin di kaldeng. Uy! Wow! Makaramanak manan iti kaldirita. Ay na, napanan na nga taday jayan. Apay, asino, ti berbirukang. Ay, nilakay ko mare. Madama kami amang mangan kadag iti ubeng. Idiadda na ngayabkan ko Angam saan mo ta na nagsubsublay? Kano nalabsak iji balay da pari erneng. Madamadang agparparti iti kaldeng. Makiinom manen? Ay kat sigurado day taa. Kano rugrug yan dan ti aginom. May sa akis nga arak dyan nakita kapag sasangwan da. Awan manen nga rod ano kasta? Ay, manon nga aldaw asaan anap-napan iti trabaho na. Ay kat inka pagawidanan Kayat na ayat agawid day jay. Ay, ijay nan, aging ga iti saan amakapag na. Oh, siya pariedi! Nagpara ti panawan. Angem. Mayat ti agigup iti digo ti naalseman akal di ko naman. Aguma tayo nga agiinom. Ado ti arak. Kastoy kumakanayon. Adalat ta inom. Urewan okasyon. Naibusamat yung tisili tayo pare Eddie. Ada ka di pa ibunga dyan mula masili dyan balaya. Ado Ay siyak pa imat ama nagsiliti ko na. Ingka man nga rod mangala, tanay. Sana naimas tagpulutan na awan sili. Ay sos. Ay delikado. Apay delikado ako ng pare. Awan na. Di na palubusan ni Bakay. Magsubliak iji balay. Paturugin na siguro dagiti ubeng. Iswan naguli magtibalay may. Agin inay nakamapan di talikod ti balay nga ayan ti silig. Imbag langit din. Tadi naktakulan iti hasaw ka. Salaki. Pasalsali kayo ti pagnak. Ay. Agpurusa ko ni ti sili. Agin ayan lang. Nariga tayo. Ede? Ay, mapan ka manen makiinom? Nay, kunak no paturugan dagiti ubeng. Ay, nakaturog dan Agpurpurusak lang iti bunga ti silik. Kat, mapan ka manen aginom? Ay na, edi, saan ka na makatrabaho inton bigat? Adon tinapuros ka. Iso atong maraya kon! Ay, edi! Agsubli ka! Sa dino ti papanam! Tuloy tinom, tanay. Ado da ito'y sili, anapuros ni pare Eddie. Kakadwa. Ado pa ijay, nukurang deta. Apay kasla nabambano ka. Tartaray kan samot pare. Siya! Apay kumato maraya ka. Mas dawak man kan ka. Agkalkalindusan ka man. Ay, gapo iti pulutan na kalding deta. Sabagay. O sige, tuloy, iti happy-happy. Agiinom da pa'y madita balay da kumpari erneng, maray. Win nga rod. Saan pa yan anagawid nila kay ko? Kano nakailad iti pagin inuman da. Nabartak manen Agas asok pa'y laang di paglutlutuan da. Addan sapay ipagpaburak da apulutanan da. Kayat na asawan, ay manumanen nga aldaw nga agiinom da. Ay, imbag lakit din, tada iti adayo nila kay ko ngagtrabaho. Saan da ang maawis, akas ka nila kay mo. Nimot nga min lakay ko Makangag lang iti arak kan pulutan, mapanmot na nadagos.
Naglaka ang maaw-awis no kasta. Ay, talaga, mare. Ay, ti pagdanagak. Ti allowance me. Ay, imbag kumaa. No saan nga agis eskwela dagiti ubeng. When narigat no work, no pay, ako nada. Uwin nga rod Nensamot tatang ni Eddie day ta sumungad. Ayun, iso. Ipulong mo nila kay mo. Taong tan na, di anak na. Tatang, anya ti kayat mo? Kape? Ay, saan akong ngagkap-kapay, anak ko. Taag nervyusa. Sige, juice lat tangarudan. Ay, apay. Awan ni Ede. Kat no nabartak manan. Manain. Apay. Kanayon nga ginom ni Ede. Ay, wan, tatang. Ay, naglakamot ngamin ama ay ayaban. Ay, madi ati kasta. Diyak lama ibagbaga kada kayo ide. Takunak nudenggen na dagiti pamagbagak ken kuana. Saan nakaadang-danggad? Saan nga road, tatang? Aga pa kami pa'y Paspasin siya aklaang, gapo kadagiti anak me. Hala, bayam takasaritak. Sige man, tatang. Ay, diyak kumakayat amaamuan nyo daytoy. Ang kasapulan. Tane, di nakmutan patpat tiyan dayjay nga asawak. Erneng, ayan ni Ede. Jakmutan na mutian na, tata. Ada kanumat dito'y kuna ni Edna. Ay, day taman kayo na eh. Nakaturog dito daga, oh. Ay, apay, nabartak manain. Intultuloy milat namin ti nagiinom, tata. Ay. Ano pa'y ti pulutan me? Pay mantariingak. Ay, Ede, agriing ka. Ay, agawid kan. Ururayin da ka dagiti anak mau. Panagkunak, tata. Saan mo na maring ni Ede? Ay, pigisan ti urok na. Ay na, jak na riing ni Ede. Nakaturog. Kunakun kat. Ijay nan talaga, tatang. Kasano nga ijay trabaho na. Imawag kanyak jakin ko kwa iti aramiden da abalay. Dinamag na no apay asaan asimrek ni Ede. Imbagaklatan nga agsakit. Ha, nagulbod ka pa yan. Wen tatang, inrason na akon tapno saan da nga ikatan iti trabaho na. Ay, agawid tulatan ni Ede. Ay, awanan, tatang. No saan asumrek iti trabaho na inton bigat, amangan no ikatendan. Ay, awanan ti maipambar ko pa'y. Agawid akon, pare. Ne. Apa nga, dito ti pagturungan mga rod, ha? Dito'y mati. Kalsada, pagnaan nga. Agawid iti balay me. Sana dita, pare. Aya! Nabanta ka pa lang amin. Nagilat ka kanilang dita. Ay, sa dinong iti pagilada. Dita daga, Anya? Mabalin na maturog dito'y. Mabalin. Basta sika. Ne. Agasaso ko pa'y medyayin. Naglutuan tayo iti kalding. Siyempre, tata pa ngamin ipapapudot tayo na bati karne. Ay, adabay. Ituloy tayo pulutanin itong madamdamaday ta. Apayam, madamdama pa lang. Kat, nagpausaw tayo pa imat. Wala niya. Mayat dito. Pagam! Sige pa. Punuam dati basok iti arak pare ha. Ay, kitsidsidin ta, ano kayat mo? Pare Ede,
Ay. Nay, apay mare. Agawid ka kanon, kunani kumare. Ah. Oho. Patpatsyog. Di mo urayan nga umay nakasukunan iti badang. Sus, delikado. Oho, di na marami dayta. Nagsimpot ni bakit ko. Makiininom matlata ni pare Eddie. Wen nga rod, mare. San nansan ang malagip ti agawid? Ay, kasta nagayam anya. No awisan ti barkada na, malipatan nan nga adda pamilyana. Wen nga rod, tsak man amo iti day a tao. Kat, kasano ngayon ti biyagyaw? Imutangak pa yan di ta kantina iti kanon may nga agiina. Ay, kaslasaan adi pamilya ni pare Eddie. Pampanunutek nga rod. No kasano amaya dayok kadagiti babarkada na. Kat no barkada nan sa amin amamartak diti lugar tayo. Wen, mare. Umay da ngamin ayaban dito'y balay. Kat saan namat nga ammo ti agkadkad. Pare, Hmm. agawid aksan. Ni, abay agawid ka nga. Ay. Ay, nabayag aksan dito'y balay ang makiininom. Kitno kay rug-rugi tayo pa lang. Ah, aya. Good pare. Nagtugaw ka ta. Agsasala tayo man. Aya. Agsasala. Hmm. Dayta manti kayat ka. Dati kaya't mo ato karaya pare. Diyay mayat asalaan na. Naguray ka karon tagpatukara kiti sa lain tayo amin ha. Kalpasan nga agsasala to. Gawin akton. Un, nagawid kanton. Napayaya? Ang sino ti kabutang mo? Tagapura ka nga agawid? Awan! Ni kumarid na ka di ti kabutang mo? Nagkuna ka butang bunga. Nagbasit na babae. Isumit ti kurak. Minanok lang. Yeah! Kuna ka! Pitikam lang tayo. Ako tagtayakan. Nagbasitan na babae ni bakit ka? Hmm. Sana rumbay nga kabutang ko! Sige, paride. Sala. Nagmayat ka sala. Itinapili matukara. Kitno suti-uso ita salsalain da. Kita nyo ito'y panagsalak. Oh. Na. Oh, kitain nyo ni pare iting agsala, oh. Bilib kami kan pare iti. Hey, mayat. Eddie! Lakay! Oh, sos. Agawid tan! Misis ko man. Nagawawid na kan. Abay, nagawid ka pare. Ay, sikat yung gawin din na. Tanay, mayati pa nag-dance ko. Ulitak manen nga ibaga, Eddie. Agawid tan! To'y basit usit a misis ko. Pag-awawidin na ako. Sika ka naman ti agawid, marid na. Saan mong samat ang mayawid nila kayo mo, ah? Nagkunakan ka? Ne. Pinamuksitan ako doon. Mari, Ay. makago. Da kayo ako kumpare ni Eddie. Dumngag kayo! Dumagag kami. Bitugak amin ang mga whisky nila kay Kong nga ginom. Nagsakit. Tani, Jack pa makaangas. Gapuiti pa ng pabuksit na kanyak. Parede, ano amot ani bakit mo, tani? Ekwa. Nagtadumpay lang ti panangkita na kanyak. Kaya't naksapay a pabuksitan manin. Bakit? Agawid tan. Makapagnaka nga agawid? Ay, sanak ka napartak. Nukayat mo, uray, awitan ka pa ang agawid. Awan man langan, pare Ede. Agawid kayon kinikumared na. Panghasyo, ang mga nubitugan na kami amin dito eh. Surapas samot nga minti mo na. Nagsakit ti tanog na. Ay, agawid kami, mga pare. Wanan. Itay ka ping agpakpakada. Kunak namin nga agawid kan. Di nak matpatpatsan.
Pinagawid mo? Uwan, Mare. Ngam natangkan ti ulo na. Pinagawid da kamot gayam. Ang di ka pa'y lanagawid. Agawid ka na, Mare. Narigat Ay, sus, itala na mo anak kaasawak gayam iti amasuna. Agawid ka tanay. Nagtadam tayo kikita na ka na kami. Kastala ti biyag, Pare. Agawid ka. Magna ka! Magnak mo ito. Saan ka ato manalyaw? Um, Agkit-kita ka manan, iti paginumam? sana ko nga ginom. Rumbang laang! Adala umay mga ayab kan ka ijabalay. Makaraman kanyak. Apaya, dumanog ka ngay. Nakasursuro mo. Sigud mo't Agab abuso ka ngaminan, Eddie. Iso nga impakat ko ti kinalaing ko adumanog. Di dala yung bagbaga kanya, kidi inaram ka. Apay, agbabawi ka? Awan mo yung bagbagak nga agbabawi Sige. Umunag kan di tabalay. Apay, papanampay aya. Subliak dagijay ababarkadam. Saanan? Apay, pailaang. Tukko-tukkulak titultulang dagijay. Saan? Bakit? Saan? Nakaawid talang arudain. Kaya saan ako nga ginom, no ada mangayab kanyak. Jakton mapan. Sa anak amabutang amang ipakita iti kinaturad ko. No kanayon latan ti panaginom mo. No di mo tong palan dagiti ibagakken ka apagsayaatan ti pamilyata. Naawatam? Wen. Naawatak. Sa anak nga agduadwa amang ipakita iti pagtakdara. No daytoy kat para iti pagimbagan ti pagtaengan. Ay na, bayaw. Naglawa daytoy ginahatang mo adaga. Mano atawan nga inyor urnungak dayto ipag. Ay na, nagmayat pa iti lokasyon na. Malaksid nga asidag iti irigasyon. Nagado pa iti kay kayo. Umay kayon tuwa dito, tagpipiknik tayo. Ay katuwan bayaw. Ay, ibagak to ka ni mister ko. Ay na, sigurado ang naragsak ni Manang Ninita iti daytoy nagatang mo adaga. Bayaw! Timing mangan tayon. Simang putan ni Papang. Ni Mamang Yungay. Aday jo kusina. Madama pa'y nga aglut-luto. Kunakmatkan ka at tulungam nukas na agluto. Tapno makasursuro ka Tulong ako maanga magong unget, mat. Nawulwul kayo siguro ka ni GR. Isungagong ungat. Mabilaan, mapanak iti ayan tinayo. Bakit? Nakaluto kan? Nagaw-awid ka pa'y lang. Apay, ayang agong ungat ka man Ay, di nakman sagid-sagitan. Talaga ang makaung unget, makapahay blood ka. Apay, nasulpang dagiti ubeng. Saan? Sikat ni makapahay blood. Siyak. Apay, anya ayati basol ko kan ka. Damagampay lang. Awan mo ti amok. Aday gatang mo iti daga. Ngam jay nabayagan adaw dawatag kan ka apagpasalon ko. Dinakpay inikan. Dahit tati pagungungtam. Na, di kag katawa. Kita man tulangak, nakaluslos yang akon. Taapay. Anya kumatikita kiti langam. Saan kamot apimintas Inaldaw mo't ngamin anak kapunggos de takulot kan inangrag abuok mo. Wan ata dinakpay kayat nga ikan iti pagpasalon ko. Mabising kami. Mabisin ka nun dagiti ubeng. Aglisi ka dita pag pasalsali ka. Ha? Bisit! Bakal. Sagay sayang pa imot aday tabuok mo. Sakbay nga agidda ka. Masangpul pa'y aya. Ay na. Agpapintas ka matbasit Kas kala inang kuno kasta. Nadigat asagay sayan da ito'y kulot abo ko. Wan tamaturog ka. Agriing ka. Kas talat taday tabuok mo. Nakatalilat ta. Kaya't mo matgayam apumintasa. Ti kunak. Di mo mat kumabaybay anday tabagim. Asikaswam kumamat Kwarta.
ikanak iti kwarta apag papintas ko. Apay, at dapay nga tanam na maapumintas ka. Apay nakasukat ka, papang. Agudong kami kan ni Mamangyo. Isurot ta kami mat ka ni Junior, Agbati kayo, surot-surot kayo. Kung kumpurmin tumanan ti pagpagatang yun. Apay ada kayo laang ay ti agudong. Mapan ko ipaparlor ni Mamangyo. Ipapukis mo jay buok na, papang. Saan mo nga ibaga? Ah. Ititalyen pa'y laang mo. Ipag, sa anak pa'y lang nga mapan ijay bangkag ita. Kaduak ni manang mo ijay ili. Ay, apay bayaw. Ada ka didakos ana pasama? Ha? Ay, awan, Ipag. Mapan ko lang kaduan nga agpapukis. Ay na. Nagswerten ni manang ko. Agasam dayta. Mapan mo pa'y kaduan nga agpapokis. Ay na, nagsuit kayo matan, bayaw. Ita lang, Ipag. Tapno awan makunkunana. Apay, agrekreklamon ni manang ko. Ay, ammom ti sekreto iti dayta, bayaw. Ay, saan mo nga rodon nga isikreto? Ibagamon Ay na, laglagi pum daytoy, bayaw. Timisis ang mapadpadayawan, uray marigrigatan kadag iti trabaho iti pagtaengan, saan ang managreklamo, basta ni Mister managlailo. Kastagayam. Wen, bayaw, iso akasta ti aramidem, tapno saan nga agreklamo ni manang. Ay, matuo ka na kun. Agdwa orasan nga agur-uray ta. Di mo lagandaran da ito jeep. Ay na, aguray ka kadilang. Tani, saan pa'y anapun mo dayto, Jeep? Saan ka di pa'y amapan da ito jeep? Intayon ata ni Aldawan. Ay, unay kan bakit. Gasolina! Nangag mo? Mano nga oras kami nga agur-uray dito yun? Ay, agtal na ka kade. Baka na di ka makauray. Oh, Si Kapay tinatangsit nga agsao itikas na. Dapat tinareklamo una yung pasaheros. Nakaskin ka. ay, agtal na kan kunak Ay talaga, bumaba kami. Umikan, bumabatan. Di natiguyod Yan! Ay, una yan. I-report ka! Lastog ka, driver! Ay, nagadundag itinalabsan ta parlor. Sa dino ay ati pagparibandam. Agpilpili ak nga rod, itinalak nga. Kat amin samot kat nangina. Aguray ka. Kita ang naimbag di presyo da. Ay, Ay, beautiful! Oy! Beautiful! Anya ka no? beautiful ka no. Ha? Ay! Siyak ka no, ti beautiful? Agdamat lang nangayab kan kay ti beautiful. Oy, umay kan beautiful! Agpapukis ka? Uno agpamanicure ka? Uno agpapedicure ka? Gaputa inayaban nak iti beautiful. O sige, sikan ti pagparebanda. Ay, umay ka nga raw din! Ay, bakit? Damagam pa'y mat ano man ako. Ay, sakti makamukan ka. Relax. Papintasan ka man. Sigurado ka de, apumintas ni bakat ko? Uy, agtal na ka man dito. Agtugaw ka lang, tiladamdamagam. Ay, syempre mat mister. Kabaila ka papintasan ni misis mo. Kat no isuray tati paglaingak. You know? Manungay, Agtal na ka kunak ni. damagag tasyak nga rod ti agbayad. Sige bayad? Ay na! Sigurado ka, sulit bayad mo. Umubing gan pumintas ti misis mo. Oh, urugyan tan. Ready ka na pumintas? Ay, matuo ka na kung agururay. Nagbayag matin. Kunak ngamin kan ka asyak laangan ti umay. Ita, nakarekreklamo ka. Mabisina kon. Andiat orasan. O ding ka mga di tatalipa pa. Ay, talaga Tanay, mabisina kon. Nalpas tumot siguro, magsubliak. Wen, ingkan, nagado reklamo.
Girl, napanan ni mister mo? Imbaon ko ang mapanmangan, tareklamo, mabising ka nun nga gururay. Ay na, talaga nabayag ngamin tiriban. Kas di na ngamin nila kay ko, awan aanusan na nga aguray. Oh, ayangay. Ready ka na makakita iti nagbaliwan? Ay, katuon, siyempre. Ay, bongga! From before to now, uray siya kat excited akmatan. O, lakay, agbayad ka na. Agbayad akon. 4,499. Nagnginamat tayo. Agbayad ka latta ka din. Ay, nangina ti bayadak. Ngam saan mo't apimintas ni bakat ko? Anya, Ay, anya, sana pimintas. Kita amat ngamin at ilangan ni misis mo, oh. Kasla artista. Ay, saan? Saanak akong binsido. Kasarita man dito asawam. bayad ka na. Agiskandalo ka pa'y mula dito, parlo. Awan mo't tinagbaliwan tilangana. At dapay mo't apimangit. Pimangita, magkano? Ay, napimintas ka di. Mingmingam ngamin day tarupam iti sarming, Limok magtirupam. Ad dapay ang imisit. Ay, agbayad kayo. No diyo kaya ti agbayad, agayabak iti pulis. Na. Apay akas tati saom. Kat saan nga rod apimintas ni misis ko? Agbayad ka latta ka din, tapumanautan. Laban ti kayat mo? Agpinatay tan, ano kayat mo? Ay, sus! Boxing? Wuno karate. Anya ti kayat mo, ha? Kunam siguro. Gaputabak laang. Kunam siguro, asa anak lumaban! Ay, Manang, anya dyan nadamag ko. Ni manong mo, Apay, pudno aya, anag din nanog da ija bakla. Ingka kitaan. Adda ijay salas. Ay, sige nga rod, Manang. Bayaw, anya tinapasam. Ay, hala. Ay, api akas tamot kan tilangam. Nalaing mo't gayam ako marate. Kumugtar kan dumanog da iji abakla. Ay, Nablak ayan kamutan iti kas taunay. lima banak Apay, tagraut. Ang kasla si ka, Nay ko. tinapuruan. Sigurado makabulan asan makapagpukis da iji abakla. Ado ti donor na ngam iti siyak. Ay, Ay, sigurado ka, bayaw? Apay ngamin aya, tanaglaban kayo. Anya ti makagapong. nagbayad ak iti nakangingina. Ngam saan mo't apimintas ni manang mo? Aya, Ay, limaad pa'y kit di iti panagkita. Grace, umay ka man ditoy. Nagpa-straight ka iti buok mo? Ibagam tipod no. Bagay ko kaditi kasto nga style ti buok. Dakas ti agul ulbod, Grace. Kasla imungat day tarupam. Anya ti kayat mo, sawan? Mas may mayat lat tagayam no kulot lat ti buok mo, mamang. Saan ko abagay to'y buok ko? Adda abim makat ka. Oh, apay atal-tal likodan na. Di mo kayat to'y lang, Maulawak iti angot day tabuok mo. Nukas tamo lang. Nasaysaya at nga agsi na tangaruden iti pagturugan. Ay, jak kaya ti maturog jay salas. Nagado ti lamok ijay. Sika tinalaing ngagreklamo. Sika ti mapan maturog ijay. Sikat ti sumina iti pagturugan. Tasika tinalaing agreklamo. Daytoy mo lagayang buok ko ti pagapaan ta. Apaan kaayamat? Dinanog mo tupay jay bakla jay parlor. Imbag ta saan na nagreklamo? Agreklamo. Kat talaga matasaan ka pimintas. Isunto pa iti idarom ko. Idarom mo ta sa anak apimintas kasjay? Ala, inka maturog ijay ruwar. Inkan! Di nakiduron Matinagak dito katre. Day tala aguyaw ti amom nga ramidan. Manipod pa ide. Kastakan.
Nakuyaw ka. Ne. Apay nga agsangit kang ay. Di mo lang mo dagiti nagado a sakripisok dito a pamilya. Di mo pa'y ma-appreciate dagiti sakripisok. Nagado a regrigat ka. Ay, agsangit at talagan. Sakti para luto, para laba, para linis. Inaldaw akas tatar aramidak. Ngam uray ka anuman, di mo pulos inapreciate dagiti aramidak. Manipod pa ide. Grace, tumakder ka man mo't dita. Apay, papang. Ay na, cellphone abigbigat. Ay abam ni JR, taglinis kayo dito'y balay. Adamat ti mamang. Aglinis kayo ni. Didak urayin ang makaungat. Tulungan nyo mat ani mamangyo, no kastoy a Sabado. Nakadutokan. Wen, bakit? Hala, agtugaw ka ditan. Taidasaran ka iti kanam. Papa, nakakaraid ako ang ijiruar. Nagkaraid ka? Una day sumuti ko na ni papang. Wen, bakit? Taag day off kamat ita. Si kalaaminan nga inal daw. Nagagat, naanos, ken napintas nga ina iti pagtaengan. Mrs. Ninita. Nag-sweet da mamangkin papang Nagkiss da pay. JR, umay ka ditoy. Darasam. Oh, bakit? Anya ti kayat mo nga inumahin? Diyos, uno ka pa'y. Itimplaan ka, iti kayat mo nga inumahin. Bakit? Nya nga tamanen ti sidaan ita. Ay, huwag nga, Rod. Katinak manan agugot iti no anya laditan tay sausaw iti bugoong. Wen nga rod tauray siyak. Ogot ti kamuti ti sidaan may. Tanya ngay nga rod. Kastala ti biyag Anusan ti adda ako nada. Imbag pa'y dagiti kaaruba adad duma tanagi mas ti sidada. Wen taada kwartada nga igatang da iti naimas a sidaan da. Ngam siyak, anusan la ti adda akas iti kunam Ay uwan, Clara. Anusan la ti adda? Bakit? Lukataman day tatawa. Taapay, kat nagtapok day ta kalsada, sumrek ti tapok dito'y kusina. Naangot ko nga main amadamang aglutluto ni Kumari Marosa. Say upan tayo latan, jelutlutun na. Tapno maimas tayo timangan. Ay, wala niya. Tanay, inlambong manan nga ugot ti kamo, titisidaan tayo. Ay, wun gayam. Diya kalamansi kan bagoong. Aguray ka tamapanak mangala. Abangan tayo ka din, bakit? Mabisina ka. Hindi ka lang makaururay. Ay, nakulbet pala da ito karnay. Masayup ko nga ni Jay salas ti ayamuom ti lutlutwam. Makapabisin. Nakulbet pa nga rodya karni ti manok. Aguray ka basit Nagbayag mo mata na paluknangan. Kitne, mangmanganan da pare Martin. Anya laang mat ngay nga minti si daan da. Nakitak itay ni Marie Clara nga agugugot iti kamuti di talikod ti balayda. Uyawan manan ti si daan da ako nakon. Ay, awan mat nga min kwartada. Ay, pirme mat nga agrigrigat day ti panagbiag. Iso nga rod nga ibagbagakin ka apadigwam ida. Sana mabalin. Adula amin. Kat nagdakkel mo deta pinarti mamanok. May bustaya deta. Ipasidak ka dagiti aso ken pusa no saan ta ama ibos. Panggapwak amang ipadigo? Makabusog mat gayam amang langab iti ayamuom ti sidaan di takaroba. Bakit? Nabsog ka talaga niya. Siyempre sinabayak gayam iti subo a subo. Kabayatan nga aglutloto ni Kumari Rosa. Sika talaga lakay. Kanayon kat anaimas ti sidsidaan da. Ado nga minti kwartada. Agasam ngay matiswildo da nga agasawa. Tagpada da nga daan trabaho. Ken, adda mangipawpawit iti kwartada. Nanamay ti biyag dalakay. Idinto adata, ay na. Nagado ti anak ta suportaran ta. Agswerte tantulat ta, bakit?
Basta agan anos talaeng. Makauma paikit din ti agsidsida iti ug-ugot. Pare, lapsan ka ba ya? Sige lang pare. Nay, mapankan sa agtrabaho. Wan pare, kanya nga di ilan lansam. Dahito'y man pagtarak na ni misis ko iti manok pare. Bagla nga da pangalaan iti sidaan. Ay, katuan nasayat day ta na panunot mo pare. Ay, nalpas nga minin tay rangtay nga aramiden may. Iso bakante ak ita. Kayat mo asawen, awan trabahom. Ay, wan nga rod pare. Nikat, agkasapulan ti kumpanyami iti trabahador. Ay, irekomendanak man nga rod pare. Wan pakamuan ka. Apaman ang makasaritak ti manager may. Ay, agyaman ak unay pare. Ay na. Masayop manan ni kumarik aklara to'y lutlutwag anaimas asidaan. Kasta unay manan ti apal da. Puray la tumalya-talyaw. Ay, pasikatan ka man kitde. Mari Rosa! Maray! Apay, Mari Clara. Ay, nagadun samot day talablabaam. Ay, huwan nga rod, Maray. Nagsakitan to'y imak nga gulgulgal. Ay na, mga laka ngamin iti washing machine mo. Tapno saan ka amarigatan. Manulang mati washing machine. Ay na, awampay mo't igatang ko, Maray. Tawampay mo't trabaho nila kay ko. Parparigatem laday tabagem nga gulgulgal. Maang-angot ko day talot-luto asidaan, Maray. Makapabisin. Aya, maangot mo, Maray. Ay na, kari-kari day toy. Paborito nila kay ko. Ado day to'y ginatang ko, 2 kilo. Da kami kadagiti anak ko. Ananusan milangan ti agsiday, ti ugot ti sayuday. Anyangay nga raw, tit isulaang matiabda. Eh, kayat yo, tapadigwan kayo, Maray. Ay, si Kaman Maray, no kayat na kami nga ikan. Nabayagan day di nakasida kami itinaimas. Pampanunutek. Ado, dagiti pakanak nga aso kan pusa may. Ay, kaasi damot no saan da amaramanan da ito lut-lutwak, akare-kare. Ay, inton maminsan laangan, apadigwan kayaw, Maray. Oh, at to'y ti si Daon anabati may kadagiti anak mo. Green manain. Naigisa nga ugot ti sayuti dayta. Ado ti bawang na, iso anaimas. Mala, mangangkan. Ay gayam. Nagsarita kami itay ka ni Pari David. Irekomenda na kano iti kumpanyada. Agkasapulan da kano iti trabahador. Ay, mayat ano kasta? Barang maalak Maala ka? Apay kit din asaan, kat naglaing kang agtrabaho. No adda trabaho, bagayt. Agsida tayon tuman mo't itinaimas. Ay nawun saan mon amasapul nga ibagaday talakay. Kanayon kat anaimas ti sidsidaan da Pari David. Kat isumit, kanayon nga ipasikat ni Mari Rosa ti sidaan da. Una, tada ipasikat da. Baybay amidan. Jakla kayat di style na naglaing agpabain. Pinabainan na ka? Aghasam itay. Kuna na apadigwan nak itilutlutuan na asidaan da. Ang imbabawi na matla adagos, taipakan nalaangan kano kadagiti taraken na nga aso ken pusa. Ay, unay matdaytan? Kastan sa talaga ti ugali na. Iso nga awanan ti gayem na dito'y lugar tayo. Anya ngay lakay, nabsog kamot lang iti kare-kare. Di mo yan nakita. Basit lang tikinan ko. Kaapay, nagadupay mo dyan luto. Tauma ako ni ti karne. Inaldaw matlatan a karne ti ilutluto masidain. Agreklamo ka? Kat di ta kaaruba, ugot laang tisidsidaan da. Sapay taba ka na yun ti pilya makarne. Kat, an-anwan ta nga ruday to inlutok ngay.
Intun sumarunong agpalingki ka. Saan man nakarni ti gatangam? Naumakon. No kasta. Ibelang kon dahito nabati asidaan. Ipasida mo na kadagiti aso ken pusa. Saan damot akayat? Kita am dayta. Uray dagiti taraken na umadameten. Ala, ipadigumon kada pari Martin. Ay, saan ang mabalain? Apay kumangay. Kat nasaysayata pa kay ranudan ti sabali ngam ti ibelang mo. Sayang mo. Ay, saan? Kaasya ka nagluto? Ipadigukla kadakwada? Ay, pakawan kunakmanan. Ikabil mo kit din iti malokong. Tasak ti mapanmangtad. Mapanak mo't lang di tabalay da pari Martin. Taday bagaken kwa na. Anya nga iti bagam? Kaya't nga laan ti kumpanya aming agtrabaho ni pari Martin. Tinulungam day dya a tao? Di nakantupay ammo at tulungan. Awan nga rod trabaho na. Di ba'y taagrigat da iti biyag? Ay, unay mo't deta na klase ti panunot mo, Rosa. Ay, jak kayat nga itad da ito nabati asidaan kunakmanan. Ay, jak la kayat atulungan dagita at tao. Umay ka, pare David, tagkapita. Saanin pare? Umay ko lay bagaken ka. Anaala kan iti trabaho. Ay, nagsaya at manday tang ipadamag mo, pare. Kaya't nakakano ka sarita ni Boss Inton Bigat. Ay, sige, pare. Mapanak inton bigat. Clara, bakit? Agisagana ka man iti native akapay. Wala kay. Umay ka, pare. Agtugaw tamampay. Taagsarita ta, maipapan iti trabaho. Ay, kaya't awan na. Day talagayam. Urayin talaangan, tinative akapay, pare. Anya day taawit mo ang nakasupot. Di mo maangat. Native akapiday ito'y. Inted ni Kumari Maklara. Nagkuna dumawat ka iti kasta. Kat nagado tinakaduling nga imported akape di ta kabinet. Amok nga adaw. Takanayon da ka pauitan dagiti kakabsat mo manipod Amerika. Katwan! Kita aman? Napuno day ta kabinet iti kape nga imported. Nagingina dagita. Manu atawanan dagita nakadulin dita. Tadi mo mat kayat nga iparaman. Nag-expire sapay kit din dagita. Kat, day ta impadawat da akape. Sigurado ka nga awan sabidong day ta? Ay na, unay mat dita panunot mon. Apay kumalaukan da iti sabidong. Nasayat da ka, Ruba. Sana kasken ka. Anarugit ti panunot mo. Clara, bakit? Addain sangpat ko asid ang tayaw. Lechon ko naman. Itay da ka pa'y nga orayan dagiti anak mo. Taimbagam ka na nga gisangpat ka iti lechon. Agsida tayo man mat iti naimas. Taddan trabaho, bakit? Ay, wala kay. Naggapuak ijay ilay. Umaydan to ka no ikabit di kuryente tayo. Adda pagbayad tayo, bakit? Hustong to, intun sweldo. Isumat ti kunak. Tanay, tunggal mariing tayo iti agsapak. Nagngisit ti abot ti agong tayaw. Gapo iti digas asilaw tayaw. O anya, pare. Mayat mat lang ti trabaho. Ay, wan, pare. Kanayo na nga overtime. Imbagan ka, tanapig sa ti pamagim. Naibtur ka iti trabaho. Naruam laang tinadagsan at trabaho. Ay, ada ko maibagakin ka, pare. Anya day ta? Maoperaak ngamin inton sumaruno a bulan. Aya? Sanak pa lang nga makatrabaho iti makabulan. Kalpasan ti operasyon ko. Ay, katuna pare. Katapulan at anggadam ti operasyon mo. Sikapay lang ti makamu amang kita kadag iti trabahador, pare. Ay, katuna pare. Day talagayam. Sikala ngamin ti talkak ditoy. Katagyaman na pare. Gaputa pagtalkan na. Ate Clara, patigwan ka itinlutok aginatan nga, aba, naimas daytoy. Nay, nagmayatan. Ay, agyaman ak adiwata. Paboritok da itoy. Ay na, saan ka ngagbabawi amang sida? Gaputado tigatan na. Nagnanam si ka. Naimbag ka pa'y tagpadigo ka. Ket, kasta talaga.
Kastala ti biyaga ko nada. Te kakaruba, agpipin na digwa ka nagtitinulong iti tunggal maysa. Nagsaya at kaakaaruba, diwata. Ay na, basit laba nagdayta Clara. Ala, inakbat padigwan ni Helen. Sige, nay, padak mat day jay ngawan na ima sa masidsidana. So, matgayam amadmadlaw ko asaanan nga aglutluto ni Mari Rosa di ta kusina da. Bambantayan na siguro nila kay na iji ospital. Bisitaan tanto mamangarod ni Pari David iji ospital. Deta kumamot ka ti bagakan ka. Amok akasapulan dati tulong ta itapanawin lakay. Katuan mat. Kaano ta aya amapan bisitaan? Tagluto ak itibalon ta iji ospital. Bakit? Asino dagiti bimisita kanyak itay dito ospital? Anya abisita sa asawam. Ay, agam ang mangaw kan samot lakay. Ne, kaslado tinakita ka bimisita kanyak. Ay, una yan. Epekto siguro day tati ado anay injection na kun ka. Ay nalakay. Awan pa'y apulos ti bimisita kun ka dito ospital. Uray dagiti katrabawak. Awan. Uray dagiti ibagbagam agagayam mo. Awan ti may. Di da kun malagip. Ket nun nagadumat ti amok agagayam ko. Naimbag amalam mo, Mari Rosa. Ay, da kayo matgayam, Pari Martin, kan Mari Clara. Kumusta ni Pari David, Mare? Nalpasan ti operasyon na. Agpaimbaglangan. Ay, adain lutok asidaan ditoy. Ramanan niyo, imbagla apamigsam Pari David. Ay na, agyaman ak Mari Clara. Ay na, agyaman ak Mare. Ay, jak pahikit din masangot ti agluto. Tasyak mutlatan ti mang bambantay kanila kay ko dito ospital. Ay, adda ka di ibilin mo akasapulan ama arami di jabalayaw, Mare. Kwa Mare, dagiti ko madingwen me. Adda ko mamangpakan kadakwada. Ay, isyakon Ay, agyaman ak Mari Clara. Itid ko ken katitulbak ti balay. Awan, saan ka madanagan, Mare? Nakaruar matgayaman ni Pari David iji ospital. Katuan, kasangsangpet dalay tay bigat. Nakita kat jelugan da dita. Kat, anya ngay day talutlot mum asidaan. Bakit? Ay, daytoy chapsoy. Isukanukat ti paborito ni Pari David. Padigwak idayin ton madamdama. Inlak mo ida? Wan, lakay. Mapanmuntuman kit di itad di tabalay da. Ay katun Pasurutan matan itinaloom amangga. Tapno maragsakan damot nga agasawa. Inibus mo matanday tayong padigo da Mari Clara si daay. Naimas gamti pan nakaluto na. Ay nalakay. Nagsaya at dagayam akaaruba. Nakamiris kan. Namiris mo niya pagsasao ako nana. Agpadigo ka, tapno mapadiguan kan tumit. Iti sabali asarita, tumulong ka iti karubam, tapno tulungan da kan tumit, inton si kati agkasapulan. Wen nga rod, lakay. Iso amanipod ita, Rosa bakit? Agpadigo kamat kadagiti karubam. Di kagim imot, tapno saan kan tumit, amaimutan. An-an, naplancham ka din dya uniform ko? Wan, nakahanger ijay cabinet mo. Ay, inakagsukatan. Naladaw akon. Anan? Ayan dyan sapatos ko. Kunam alabak, idi kalman. Nang ikabilam ngay nga ron. Ijay silid mo, ijay sirok ti katrem. Sigurado, malinabang man na yung bag, ha? Anan! Itimplan na ko ni Tikapeg. Tanay, maladaw ako ni opisina. Nakasagana ni jay kusina. Ginayunam ti asukar na. Diyak kaya tinatam na akapay. An-an, ay umay ka man ditoy. Darasag.
Anyamot nga tati ibagana. Ay, saan kan samot ang naglinis dito'y balay idikalman? Naglinis Kahit, apay nga road ang nagtapok mo't dito'y salas. Nay. Dito'y paladpad. Nakataptapok mo't. Naglinis Ay, ulitan. Aglinis ka anaimbag. Amumot nga allergy akiti tapok. Ay, awan mutlat aramidom dito'y balay. Iso nga aglinis ka. An! Ay, pinanawan nagsamot ang daydi ang babaita. Imunan samot din ang napan nagpaparlor. An! An! Kunak no imuna ka na nagpaparlor. Apay nga ita nakadaster ka pa ilaang mat. Sana kun nga umay. Taapay mat. Nagtungtung tamot ta ni di kalman ang mapantag pa makeover itangal daw. Nagadumat nga minti papaaramid na kanyak dito'y balay. Kita mo, sa anak pa yan nakalinis. Aglinis ka pa'y? Katwan Kung tandak mo't nagiti ka balay ko no sa anak nga agtulnog iti bagbagada kanyak. Ay, asino ngayon ti kadwak nga agpa-makeover? Inton maminsan langan. Umunakan. Ti kayat ko, agiddan ta apumintas. Ta agiddan ta mat ang makabirok iti jowa ta. No kayat mo, tulungan nak ngaglinis. Tainton malpas, mapantag pa makeover. O sige, no day ta ti kayat mo. Ibagam nga roden kanyak, no anya ti aramidag. Tapno mabibiit amalpas. Bakit? Inawagam ka din ni Anan. Ay, anyat ibagak. Jelutun na si Dan Ang mga nuawan karne na dahil lutuan na. Amumay, jak makapangan, nuawan karne amasida. Ay, Kurt, amo na lataraytan Awagam, taibaga machapso iti kayat ko asidaan. Tapsoy! Kat no imbilin ko apinakbet ti kayat ko alutuan na. Makaumamat na ita pinakbet. Pinakbet manan di kalman. Di ka lang maumumamat. Ay, basta pinakbet ti kayat ko. Si kalagit din ti kanayon na masugsurot. Ay, ag-drive kakit di anaimbag. Saan aday ta sidaan ti pampanunutan. Ay, makabanog ti agtrabaho. An, nakaluto ka din? Kit-kita mamadamak pa ilang nga gisagsaga na iti Ricardo. Darasam mabisin akon. Manang, nutulungan nak, mabiit lang amalpas. Ay, nabanugak anya. Trabahom dayta. Uray agimuri ka lang itinatang. Ay, saan? Ay, awagak dya boyfriend ko. Basta, agluto kan darasam. Nagsadot matay tama ng kunaya. Di nakpay tulungan. Anan, ayan ni Manong Mau. Saan pa yan nagawid? Marabyan sa manay. Tsaka mo Ingkaman kitaan, ang mga nuada ije plaza. Madamak pa ilang aglutluto. Ay, ingkakit din. Mabit lang, Mike. Kitaan nyo nga rod lutluto kasi daan. Ay na, I love you. I miss you. Ni Manang hindi baon niyo ang mapanmang kita kini Manong. Itay pa'y makisarsarita iti cellphone na. Ay, sikan sana balay. Adamot ni tatang mo dita. Ay, bantayan na talutluto Siyak manan tinakita maun. Kat, awan mo't aramidam. Agsilsilpon ka lang mo't dita anak katugaw. Ay, research na ito'y araramidag. Pasat iti trabaho na ito. Didak ibabaon. Syakla aminan. Agluto, aglinis. Awan pa'y tumulong kanyak man. Uray pa nang isagana itimakan. Syak amin. Anan, mga tayon, Nasaya tadakan. Tila nang birbirukakan ka. napaanak na ki-basketball, saan nabisinanak. Nagtugaw ka na dago sa jakpay na kay Dasar? Sungarot apartakam ti agidasar. Ay, mangan tayo mo't gaya man.
Apay ngay, adi kay agayab. May saka mo? Ay, nasaya at tamangan tayaw na. Anya ngay day ta si daan. Chapsoy, adumat lati karne na. Ay, naluton jay pinakbat. Ay, nagalisto kayo no pinangan. Ang no pa nagtrabaho, awan pa'y tumulong kanya. Nangagyo ti reklamo, to'y buridak nga anak yo. Naglaing kamutan nga agreklamo si Kaan-an. Ay, maditikasta, an-an. Saan aron bang agreklamo ka akasta? Pinadakkel da ka nasaya at an-an. Saan ang nasaya at ang nareklamo ka? Hello, friendship. Hello, An-An! Pasensya kan tasaan natuloy ti pagnata a makeover itangal daw. Kasanumot nga min, nagadumot gayam ti malinisan di tabalayo. Saan pa yan alpas? Ay na, gusto mo Saan ka na matulungan? Iso sumurot ka man wano saan. Talaga nga inak agpa-makeover inton bigat. Ay, ala, nagkujay baso. Hoy, anya tinapasama? Agin inawak nga min, kat nagkujay baso. Ung tandak manen. Ha? Si Kapay, ti para inaw? Siyak amin dito'y balay mi anya. As in, all in one? Katwan, imbag kumamat no ikandak iti kwartak. Saan mat nga ron? Ay, kaasi kamot no kastang, girl. Didak pa'y kaya't atulungan. Kasla katulong dito'y bukod miya pagtaangan. Good. Kasano ka makapag-makeover no kasta? Awan kastuyak latan nga agnanayon. Ay, kasanom nga ro da masarakan ti Prince Charming mo nga no kasta? Anya ngay nga ron ti aramida. Kasto ti aramidam. Umunay ka amin. Agpakada ka kadagiti parents mo, amapan ka agpa-makeover. Gets mo? Sige, padasek day tayong bagam. Iun mo man jay TV, bakay? Ay, ibaon nakman ako nakon. Ay, nabambanogak. Pindutem laeng mat jay remote control. Awan ti remote control, dito'y abay ko. Biro kam Eh? Makabirbirok. Ay. Anan! Jay remote control nga iti TV. Ayan na. Adto ay tatang. Iun mo man kit di day ta TV. Tatang, nanang, Iun mon agpakada mapan kami agpa-makeover ka ni Pia intun bigat. Aha, ay taapay. Ay, gastos lang dayta. Aglinis kakit di dito'y balay, tanay, nagtapok manan. Adula amin day ta makeover aday ta. Saan ka na mapan? Nas ka na nakasaganan ti pangrabyan no sumangpat kamay. Didak pa'y palubusan a rumwarmat. Bakay? Apay? Manun ay ati tawon ni An-an. 18 kon. na- Bilangan na pa'y laang. Ay, Saan ka mabalin a rumwar? No 18 mon. Dito'y kalaang balay. Delikado ti rumwar itapanawan. Apay delikado. adda kumaw. Agal-ala iti balasang dagita akumaw. Apay, kayat mo, ti makumaw. Apay, anak kami suot mat ni An-an. Ito pak na pa'y amin, amaigaman na. Ay, madisiguro tirik na. Ay, saan mi nga min pinalubusan na rumwar? Tapay, nanang. Mapanan naman ng aya. Manan, itaklang agpakada rumwan. Ay, saan nyo ka di palubusan, nanang? May sakamat akong trabida. Ay, nagado ti lalabaam. Kan agplantya ka pa'y iti uniform mi. Katda kayo ngay naglaba ka dagiti badbado yo. Nanang, nangagmumet no kasano asumungbat ni An-an. Ay, An-an, maday ti kasta. Saan ako nga ubeng?
Sandak at ratun nga ubing. Balasang akon. Apay nga minta sandak kapalubusan na rumwar. Nagpakada ak matitinasayaan. Ay na, magnakakit din. Taas si dagdan iji parlor. Anya ngay gayam, dyan may kadwa abalakad mo. Inaramid ko matan, dyan imuna ako nam ngagpakada ak. Iso da ito iji maikadwa. No saan da ka apalubusan? Ang libas ka na. Adita, asidagdan iji parlor, girl. Agsagana kan apo mintas. An-an? Jay, pag-basketball ko t-shirt nga nang indulinam. An-an? Nay, apay nga awan mo't sumungpat. Napanan nga tada di apapay. An-an! Ay na, ay, Jack makontak ti number ni An-An. Ay sos, napanan na ngayon. Sapay mabisihin na kaun. Ay, Sino nga ti manglaba iti uniform ko? Jay, t-shirt ka. Saan ako na makapag-basketball? Awan na jay. Ay, birukan tayo ni An-An. Ay, nanang, tanay, awan aglaba, agluto, kas kada aglinis dito balay. Oy, nagpintas kan. Kaslang ka artista. Bagay ko gayam no maribanti buok ko. hello, miss. Mabalinti makiamamukan ka? Uy, isunsan ti Prince Charming mo. Ay, siyak ni An. Siyakmat nilito. Tulits for short. Nagpintas ka nan? Mabaling nga may kapasyaran ni Jabalayo. Ay, how sweet. Siya kumamot. Ay, agawidan ni An-An. Oh, isudaytan sumungad. Ay, saan ka nga unget lakay? Laglagi pa, balasangan ni An-An. Saan mo nga umtahan? Ur-urayan da? Ay katuan aan-an. Saan ka nagpakada arumwar ka? Ay, anak, ay concern kami kan ka. Anya saan ang nagpakada? Nagpakadak mat kada kayo itinasayaat. Ngam saan da ka pinalubusan? Ay, wen anak ko. Maawatan mi dayta. Saan da ka kayat apumanaw? Gaputaawan may baon nyo dito'y balay. Syakla amin nun. Kasla syakla ang ti anak yo. Kunakon kahit agreklamaon. Punumat nga main. Mangrungi mariing iti bigat. Isu amin nun. Ay, wen nga rod. Ay, maamiris ko mo ti pagbidbiddutan tayo lakay. Ken, uray dagiti kakabsat to'y anak ta. Ay, madimot nga agpaisaw ti araramidan tayo. Bayam an-an. Tamanipod ita. Bingay-bingayan na dagiti trabaho dito'y balay. Saan da kon nga awagan iti an-an tabalasang akon. Anlatan. Nangagmaw lakay. Masapol nga awagan tayon itian. Tabalasang mat nga agpaison to'y anak ta. Ken, laglagi pun tayo ti pagsasaw ako nana. Ti panagtitinulong ken panagtitinunos. Ipaay na ti ragsak iti pamilya. Ayan di sapatos ko. Nakita manang. Ay, apay ngamin, aday tangiwat mo ti pagbirok mo. Ay, saan mo abirukan ganyak? Tamadamaak nga agplan-plancha iti uniform ko. Ang mga nakita ni An-an. Nakaturog pa'y laeng. May pinasyar di agar-arem kan kwa na idirabi Inakriingan, tabirukan na di sapatos ko. Sige taong tanda ka dananang kan tatang. Kas makita mo't. Jakon ibabaon.
Siya kano ti rumbang amang laba kan mang plancha iti uniform ko. Kasta ka di. Katwan sursurwamatan nga agtrabaho dito'y balay. Tainton makiasawan ni Anan, awanen ti mabaon tayo asabali ditoy. Ay, pinagbalin tayo matpi man ababaunan. Ay, no makiasawan, ang mga nuyawid ton ti pakiasawaan na. Sa bagay mo't kat di Kasta la tibiyag. Ay, katwan ingkabiro kan jay sapatos mo. Dinaksingaan ditoy. Wan manang. Siya akong timang birok. Ang asino ngayon tiaglutaw? Ay, kat agsisinublat tayon Rombang nga amin tayo kat agtrabaho. Kasta gaya mo nita. Wan manang. Maawat akon. Rumbang gaya magtitinulong tayo sa nga pamilya. Hey everyone, welcome back. Today I am sitting down right after finishing an extraordinary, deeply emotional audio deep dive that has completely captivated my thoughts. Over the past hour and a half, I have been listening through a 4-part collection of audio drama master tracks from the renowned anthology La T, a phrase rooted in regional tradition meaning that is life, or such is the nature of living. What makes this listening experience so uniquely powerful and raw is the format of the audio itself. What I have in my headphones are isolated vocal master tracks, where every single trace of background music, orchestral swelling, and ambient sound effects has been entirely stripped away. When you listen to a drama without the cushion of a musical score, you are suddenly exposed to the raw mechanics of human emotion. There is nowhere for the actors to hide behind dramatic strings or cinematic swells. Every sharp breath, every dry swallow, every sudden quiver in the voice, and every subtle shift in pitch becomes under the sonic microscope. Even while following the unique cadence of the Ilocano language intermixed with expressive conversational Filipino, you quickly realize that genuine human emotion possesses a universal grammar that requires no translation to be deeply felt. Let us begin with the first track, an episode from mid-January running over 18 minutes, which serves as a powerful foundation for the entire series. The story immediately draws us into a classic workplace dilemma where an earnest individual finds himself navigating the awkward, often humiliating terrain of seeking employment and earning respect in an unforgiving environment. The opening narration sets a grounded, philosophical tone, delivered with a calm, paternal warmth that prepares the listener for the moral complexity ahead. What captivated me in this opening piece was the actor's ability to portray acute vulnerability. When the protagonist faces condescending remarks from his superiors, you can hear the hesitation in his speech, that precise, agonizing pause where someone chooses to bite their tongue rather than jeopardize their livelihood. The vocal performance masterfully conveys the quiet desperation of someone who is carrying the weight of their family's expectations on their shoulders, turning what could have been a mundane office interaction into a profound study of human endurance. Moving into the second recording, the late January episode running just over 16 minutes, the packing accelerates and the energy shifts outward toward the vibrant, chaotic ecosystem of neighborhood life and personal dilemmas. Here, the drama dives headfirst into the delicate social fabric of community relationships, where misunderstandings can spread like wildfire and public perception is everything. The vocal acting in this piece is exceptionally sharp and dynamic. We hear a rapid-fire exchange between multiple characters whose tones range from sharp, sarcastic indignation to defensive panic. What makes this track so brilliant is its naturalism. The actors frequently interrupt each other, their sentences overlapping with exasperated sighs, sudden bursts of nervous laughter, and hushed side remarks that mimic real-life domestic arguments with striking accuracy. In the middle of the episode, when community mediation is sought to resolve the escalating dispute, the vocal atmosphere transforms entirely.
The mediating voice brings a steady, authoritative resonance that cuts through the petty squabbling, illustrating the crucial role of wisdom, patience, and grassroots leadership in keeping a community from tearing itself apart. As we progress to the third track, the mid-February recording running over 18 minutes, we arrive at what is easily the emotional cornerstone and one of the most heartbreaking chapters of the collection. This episode takes a deep, uncompromising look at generational conflict, parental sacrifice, and the unspoken grief that often haunts family homes. The vocal dynamic between the elderly parent and the headstrong adult child is nothing short of breathtaking. What moved me the most was the deliberate use of silence. Seasoned voice performers understand that emotional devastation is often communicated not through shouting, but through the heavy, suffocating stillness between words. In the climax of the episode, the parent's voice drops into a fragile, cracked register, choked with tears that sound entirely real and unforced. You hear the physical exhaustion of someone who has sacrificed their entire youth to provide a future for their children, only to be met with youthful arrogance and misunderstanding. When the younger character's stubborn defiance finally crumbles into broken, weeping apologies, the raw intimacy of the isolated vocals is so intense that it feels like you are witnessing a real family's private heartbreak. Transitioning into the fourth and final recording, a late February performance running over 18 minutes, the narrative pivots toward an explosive confrontation born out of wounded love, betrayal, and lingering resentment. From the opening scenes, you can sense the tension coiling like a spring. The conflict centers around broken promises and the painful realization that the people closest to us often hold the power to hurt us the most. The vocal performers deliver an absolute tour force in emotional packing. The argument begins with cold, passive-aggressive remarks delivered in clipped, guarded tones. Slowly and methodically, the volume and urgency escalate until the dialogue erupts into a full-blown emotional tempest. You can hear the physical strain in the actors' voices, the resonant gasps for air between furious accusations, and the raw vocal fry that comes from pushing one's vocal cords to the absolute limit. Yet, even in the midst of intense fury, the actors never lose their emotional nuance. The anger never feels hollow. It is clearly rooted in deep love, wounded dignity, and a desperate plea to be understood. As the confrontation reaches its breaking point, the sudden collapse of anger into vulnerability and tearful reconciliation provides an immense wave of catharsis that brings the entire four-part journey full circle. Reflecting on this four-part collection as a cohesive whole, several artistic and psychological dimensions stand out that make this audio drama format extraordinary. The first is the undeniable craftsmanship of the voice actors. Voice acting for radio is an incredibly demanding art form because the performer is denied the use of facial expressions, physical gestures, costumes, and lighting. Every ounce of characterization, history, emotion, and subtext must be channeled entirely through the vocal cords. In these recordings, the performers demonstrate an extraordinary command of breath control, dynamic range, and vocal. They effortlessly shift from comedic levity to gut-wrenching tragedy, maintaining absolute authenticity throughout every scene. The second dimension is the innate rhythm and expressive musicality of the language itself. The cadence of regional storytelling has a natural percussive beat, characterized by sharp consonants and elongated, emotive vowels that naturally convey feeling. When an actor expresses grief, the language naturally accommodates trembling, sustained tones. When an actor expresses comedic frustration, the rhythm accelerates into lively, staccato bursts. Even in the absence of a musical orchestra, the human voice becomes its own symphony, providing melody, harmony, tension, and resolution all on its own. Furthermore, listening to these stories in their pure, isolated vocal form highlights the unique psychological power of audio storytelling. In our modern visual-heavy media landscape, we are constantly spoon-fed imagery, CGI spectacle, and aggressive sound editing
designed to dictate how we should feel at every single second. But when you are presented with nothing more than raw human speech, your mind is invited to become an active co-creator of the story. You visualize the cramped living rooms, the dusty village pathways, the weathered faces of the elders, and the anxious glances exchanged between lovers. It creates a deeply personal and meditative connection between the listener and the characters, fostering a level of empathy that few other mediums can match. At its core, the enduring beauty of La T lies in its universal human truth. The series does not dwell in the realm of grand fantasies or untouchable heroes. Instead, it finds profound meaning in the ordinary struggles of everyday people. It reminds us that life is inherently messy, unpredictable, and challenging. We will all face moments of economic uncertainty, misunderstandings with our neighbors, painful divides with our families, and battles with our own pride. Yet the phrase that is life is never an excuse to surrender to despair. Rather, it is a brave and mature of our shared human condition, calling upon us to embrace life with resilience, good, humility, and an enduring capacity for forgiveness. Experiencing this four-part audio drama in its raw, unfiltered vocal state was a deeply moving and memorable journey that reaffirmed my appreciation for the power of voice acting and traditional audio. If you ever have the opportunity to listen to classic radio drama in pure vocal isolation, I strongly encourage you to put on your best pair of headphones, close your eyes, and let the raw power of human emotion wash over you. Thank you so much for joining me on this comprehensive deep dive today. Take care of yourselves, appreciate the voices around you, and until next time. Agyaman kami unay. Like, comment, ken subscribe para iti ad-ado pay nga kasta la ti biag.